Dobrodošli na Jezikomat, kanal na kojem rješavate svoje jezične dvojbe. Sjećamo se svi da standardni jezik općenito ima svoje funkcionalne stilove. To su načini na koji se ono stvaruje kao zajedničko komunikacijsko sredstvo šire društvene zajednice. Jedan od tih stilova je književno-umjetnički, drugi je znanstveni, treći je poslovno-administrativni, četvrti je novinarsko-publicistički. Već smo u nekoliko priloga objašnjavali obilježja poslovno-administrativnog stila i rekli smo da je to stil kojim se služimo u poslovnoj komunikaciji. Naravno, lako nam je zamisliti kada bismo komunicirali poslovno, a misli se i na onu komunikaciju koja se odvija u pravu, u ekonomiji, u svim granama privrede, kada bismo komunicirali na način kao što se komunicira kada se pišu književno-umjetnička djela, onda znamo da tu bi bile velike razlike i da puno toga bismo mogli razumjeti, shvatiti na drugačiji način, kao neko preneseno značenje i slično. I to ne bi sigurno pridonosilo jasnoći poslovne komunikacije i nekakvoj objektivnosti koja se od poslovne komunikacije, kao i općenito od poslovnih aktivnosti, zahtjeva. Jedno od obilježja pisane poslovne komunikacije jesu poslovna pisma. Često ih pišemo, danas su ona najčešće u elektroničkom obliku. Isto smo snimili nekoliko priloga u kojima se govori o pisanoj poslovnoj komunikaciji. I u jednom prilogu smo rekli da neki počeci poslovnih pisama koji dolaze nakon rečenice oslovljavanja jesu prihvatljivi, a neki drugi nisu. Odnosno, neki dijelovi tih poslovnih pisama jesu u skladu s normom, a drugi nisu. Pa je dobro upamtiti da, na primjer, nije pravilno sukladno tome, da nije pravilno vezano na ili vezano uz, da nije pravilno nastavno na također temeljem toga, nego da je pravilno na temelju toga, u skladu s tim, u povodu toga, što se tiče toga i slično. Danas ćemo se malo više pozabaviti ovim oblikom nastavno. Naime, zašto je on nepotreban u hrvatskom jeziku, iako se u novije doba često javlja? Ne kažem da je on nepravilan potpuno, nije nepravilan, jer označava da nastavljamo se na neku prethodnu komunikaciju, međutim već postoji puno dobrih izraza koje upotrebljavamo, a to su upravo oni koje sam spomenuo u vezi s tim, s obzirom na to, na temelju toga, u skladu s tim, u povodu toga. To su sve jako dobri nazivi i nema zaista potrebe uvoditi još jedan, pogotovo zbog toga, i zato ja nikad ne upotrebljavam nastavno, jer nastavni, nastavna, nastavno jest pridjev i označava ono što se odnosi na nastavu, na nastavni proces. Znamo da je nastava odgojno-obrazovni proces, ono što se odvija u sustavu najčešće formalnog obrazovanja, ali isto tako može se odvijati i u neformalnom obrazovanju. I znamo da upravo zbog toga što postoji nastava, postoji i pridjev nastavni, i nastavni mogu biti suradnici, pa isto tako imenica nastavnik, nastavnica. Sve to neki broj riječi koji označava ono što je u vezi s nastavom. Ja zato ne upotrebljavam nikad nastavno na, ne savjetujem ni vama, nego mislim da je najbolje osloniti se na one izraze koji su već često u poslovnoj pisanoj komunikaciji. Ima ih puno, možemo varirati s obzirom na neke nijanse u razlikama značenja, upotrebljavati malo jedan, malo drugi. A također je problem kad nam se god nešto novo pojavi, kao što je to nastavno na, onda se postavlja pitanje je li to sad nešto što moramo upotrebljavati, nosi li neko novo potpuno značenje u odnosu na ono što smo prije upotrebljavali, u skladu, na temelju, u povodu, s obzirom na i slično. Dakle,
Nije svaka nova riječ ujedno i dobra i poželjna, nego treba i u tome imati mjere i zaista stvarati nove riječi samo kad su one potrebne i nove oblike. Hvala vam lijepa na praćenju. Gledajte ponovno priloge na Jezikomatu.